Dobro jutro. Probudili smo se treći dan u Tokiju i Monika je već oduševljena sa obilaženjem stvari, sa snimanjem i sa slikanjem. Tako da je rekla danas da ju uslikam bar još 10 puta. Monika, može komentar? Ne može. Neće slikati i snimati više. Dosta je bilo. Treći dan. Ne mogu. Ne mogu snimati. Nisam ja modna ikona. Ni zvijezda neka. Molim te prekin. Možeš prestati? Neću prestati. Danas idemo u Asakusa dio grada, kojim je Senzo-ji, čini mi se, hram, najstariji hram u Tokiju, 630 neke godine izgrađen. Ali u Drugom svjetskom ratu bio djelomično većinom uništen, da su sve novo napravili. Tamo idemo pa ćemo vidjeti šta se tamo dešava. Evo nas, stigli smo Asaksu. Znači, gomila ljudi je ovdje. Došli smo vidjeti neki hram, što ćemo vam snimiti. Kad Marka vidi location. To je stranu. Ljudi, znači more. Valjda subota pa su svi došli malo ovdje jer je tu dosta poznato područje, dobra hrana. Ima svega. A ne, žive duše. Ma slab. Evo ga. Obučene su. Predobro. Dosta ih je obučeni kao ove gejš. Baš mi je drago da sam to snimao. Suveniri. Da, puno malih ovih kao dućana. Puno malih dućana kažu. Znači nema čega nema. Čudo jedno. Cerike. Maske. Vole ove igračkice. Pa jao, moći. Reakcija na jagode želirane. Ovo je hrskao šećer. Unutra svježa jagoda. Fino. Top. Jagoda mi je ispala na pod, tako da nju neću jest. Ovo je moći, to mi se uopće ne sviđa kako izgleda. A to je drahom, jako poznato. Čudno nešto, a? Bez veze. A to kao poznato, majke. Nekom se može sviđa, meni ne. Pa dobro, ni meni se ne bi svidjelo sigurno. Ne. Vidi gori hram iza Marka. Čovječ, to nisam ni znao. Nije znala, pa pričamo cijelo dan idemo na najstariji hram. Pa ja nisam znao da ovako izgleda. Na sreće pa nema ljudi. Da. Ovo sam dobila besplatno, to je neki sladoled kao sad. Ajde vidimo sad, ovo je to super fino. Znači daju ti u ruke, ja normalno ubatila. Sladoled. Top. Ubaciš tu pare? Gdje ubaci? Ovo. Da. Sad znači moramo promiješati. Da. Tražiš gdje je to tu. Ovo je broj. Treba to naći. Oh. Da. Ajde. Sada vidimo šta kaže, da li je dobra sreća ili loša sreća. Regular, prosječna sreća. 2 sam izvukao. Ne, ovu gornju. Vrati tu. A gdje je to bio? Ne, tat je bila gornja. Pa isceli su.
Dobro, šta? Your credit will be granted. The patient get well soon. Building a new house and removal are both well. Marriage and employment are both well. To start a trip is well. Eto, po nešto. To nosim sad. Da. Znači to ako je nesreća onda ostaviš tu. Onda se vamo zavežeš. Zavežeš, a tebi je dobro, jel? Meni je, da, sreća. Sreća. Aj to, pa onda nećemo tu vezivati. Inače tu zavežeš ako nije dobra sreća. Super. Kad se ulazi u hram, onda imate ovu dim. Tu se kao čisti od grijeha. Kako se oni čisti. Ovo je ulaz u hram. Znači ljudi. Ma nije gušt. Jel da, Marka? Marka ne može ništa uslikat. More ljudi. Evo da vam malo snimim kako voze ljude. Trče jedan. Štapiće. Predobro. Predobro si. Evo Marka kupuje. Štapići. Evo Marka je kupio Kobe burger. Dom. Opa. Burger. Sa wagyu beefom. Sa wagyu beefom. Govedi. Da čujemo tvoje mišljenje. Burger po burger. Ma da. Niš posebno. Molim će reakcija. Mekano. Sviđa ti se. Dom burger. Ovo sa kus. Kako obično, taj topi se u ustima. Kako Šta? obično? Pa ono je žilavo, šta je govedi. To dobro, meni je to sve isto. Ne, ovo se tako ustima. Dobro. Šta želite govoriti, gospodin? Nalazimo se u ulici Kapabashi Hondori, shopping street. To je ulica puna ovakvih malih dućana, pogotovo što se tiče noževa i ovih kućnih alata, Evo potrepština. preko puta nože. Dobro. Mi ćemo neći par trgovina pa ćemo pokazati malo što ima tu za kupiti. Kladije, kako je odzvati? Lazanju. Kladija. Japanskom ukladju. Kirpe. Dobro, Stigla ti. normalno da je. Normalno. Gospodična sjačna ovo svoje žučne stvari. I to koliko ovo košta? 6.000, 50 eura. 50 eura bacila na put. No normalno. Pa nisam za ovoda nigdje. Ja ću ostati tu. Lovi nas na oživno. どうもありがとうございます。ありがとうございます。Thank you. 50.000 jena. Nož. To je 300 eura. 62.078. To je 600 eura. To je 6.000. 150 eura. Džaba. A da, vidi. To je za kuh. Za ono. Za? Na pari kad se kuha. Znaš one njihove dumplinge. Sve za gjozu. Za gyozu. Tako se to potiče kuha više. Da. Da. Form. Nije to skupo, 1900, to je
12-13 eura. Pa da, ovaj mali 4000. Stigli smo još jedan sushi restoran da se priprema live sushi. Iće se naručuje na komad, jedan pa jedan, tako da sam se uzeli neki par komada pa ćemo probati da vidimo. I onda što nam se svidi može naručiti još. Sushi je stigao. Evo kobotnica jedna. Da, ovo su dvije vrste tune, ovo su jajca od lososa. Da probam ovo koje je jajčić. Ovo je baš drugi level. Fila. S ovim čumpirom, Nova tura, nova avantura. Tunu, makije i omlet. Sjajan. Sjajetom. Da. To Marka najviše obožava sushi. Tamo u Japan da jedem sushi, samo hoću sushi, svaki dan ću sushi. Ali baš druga dimenzija sushija. I čak i ovo kojeg smo jeli ovdje, ovo je baš level pro. Sjajetom. Aj reci ljudima da se riža ne smije makati u soja sos. Ne smije. Idemo u šetnju do jednog hotela, ako nađemo, koji na vrhu zgrade ima jedan kao vrt nečiji, koji bi trebao biti lijep. Pa ćemo vidjeti kako izgleda. Da, baš mi zanima. Javljamo se ako nađemo. Mi smo upali u neki hotel. Ovo je lobby hotela inače. Znači ekipa neka vlastelaš. Pravo mi ne. Ovo je brutalno, majka, a? Gledajte ovo, već sve brce hotela. Ljudi večere. Kuke su ribe, jebo. Kuke su ribe. Što ovo ljeto kad se opet cvjeta, znaš šta je to? Kažete dojmovi? Jako lijepo. Ha? Jako lijepo. Ali ove ribice su mi zakon, i još traži. Sjedimo i gledamo ovaj plap i razmišljamo koliko košta noć u ovom hotelu. Ima ovakav vrt u dvorištu na restoranima. Znači može ući, pogledat u vrtu. Ali puno dvorišta ima restorana, nekih mali, sve u sklopu hotela. Teška bolest. Restoran unutra ima 5 šefova ima. Sad smo izašli iz tog hotela. Sad se gubimo negdje, nemamo pojma gdje smo, ali idemo, kud nas puta nese.
gdje god izbiješ, iste su ulice. Sve je svjetlucao. Pačinko i slot. Šta je to, kockanje, neko igrate, to deru uvorte na veliko. No, mi hodamo nekim ulicama, onako, bez veze. Idemo naš smrti restoran da idemo jesti i nigdje žive duše, nema turista uopće. Koliko zapravo svi idu na jedne te iste lokacije. Iako je toliko velik grad, ono, nema nikog. Super je Google Maps. Lepite, jebo. Ti je on nas vodi. Majko, Iso, na jezero. Tu ja trebam proći. Dobro, bar smo vidjeli jezero. U parku smo sreli par ljudi. I možete neki mali igra košarku, sam, u mraku, s maskom. I uvijek neki ljudi šetaju u parku s maskom. Baš lijepo, vidi. Ja rekao da. Sad smo prošli nekog restorana, tipa sigurno 50 ljudi čeka ispred restorana. I to je vamo ono totalno normalna pojava da čekaš za jelo sat vremena. A i brzo ide, nije sad da ne znam. Jer vamo ima puno tih restorana koji imaju po 10-12 sljedeći mjesec. Jebi da to onda Da, tolika masa se da čeka. ljudi živi. Evo. Meni nije jasno kako se njima isplati vamo 10-12 mjesta raditi, ako nas kažu isplati se restoran bez nije XY. Što je vamo dobro je, evo, zdjela evo. Calica teška. Roponodi piše. Čak i kvart. Mi izbili bez veze, nismo, ne upojvate se. Preko 7 šuma i 7 planina smo prošli. Stigli smo u restoran, no moramo čekat jer je puno. Došli smo u restoran i Monika nije baš oduševljena jer restoran ima nekih 6.500 recenzija i sve su kao top za vijeća. Šta to znači? A izgleda malo kineski. U Japanu, dječa. Su malo popravili dojam. Prvo, miris iz WC-a smrdi na urin. Glasnije malo priče. Smrdi na urin, znači tu je WC. Nisam znala da je uopće WC. Mislim, pretpostavila s čim smrdi na urin. To me odmah na prvu sasjetio. Onda vidim uliva piju, sve curi po podu, aj dobro, aj. I onda kad je ovo poklonila, aj malo se izvukli. Malo se izvukli. Malo viče. A šta je to uopće? Ne piše im se dobro svakako. A šta to je uopće? Ovo? Da. Pa ne znam ti reći. Možda neki kupusić, ali... Možda neki kupusić. Ne bi rekao. Misliš, a? Znaš što ljuto. Nadam se da nije. Aj probaj. Evo ti štapić. Bude li nešto gadno, nešto krije naravno. Normala. Kupus sa sedam, dobro je. Koja je to promjena faca bilo? Može biti. Ha? A nešto sa sezamom, kupus s kiseli, ali nije kisel, nego je na sezam. Jel dobro ili nije? Završna ocjena. Ne znam, Ha? teško je reći. Jel pivo bar dobro? A pivo je, ajde sad ovaj kupus. Ajde, živjeli. Dobro je. Dojmovi? Od 1 do 10? 8. 8. I kupus je ipak dobar. Top. Ja? Top. Nema veze što smrdi na To urin. mi paš. Nema veze što smrdi na urin. Nema veze, ne mogu to spati. Aj bok. Završili smo s večerom. Da. Teški kiks. Teški kiks. Monika ipak odlučila da nije bilo dobro. Još mu želicu sve stoji. Kineska. Malo prije. Kineska hrana. Užas. Malo prije svjetla 8 od 10. A ne pa kaki. Možda 4. Dobre, prošla večera. I ono nije bila kupus salata, nego tajvanski krastavac. Znači užas.
Preživjeli smo. Strašno. Idemo malo pošetati da preradimo ovo i to je to. Pozdrav! Japanci vole kupovati stvari na aparatima. Sve ima. Vrlo je Fanta. Recimo ove crvene stvari su tople. To su kave, to je toplo. Čaj, toplo možeš kupiti. Ludilo. Kroz geto japanski ide. Scena kao da čeka nekog ubojicu. Pa... O, ide da pusti. Evo je Audi. Neloša kuća. Što misliš, Monika, ali nikad nijedan Hrvat prošao ovom ulicom? To je teško. Ako je, ili je budala, ili se izgubio. Ja ne znam šta smo mi kao šetamo. Svoje voljno. Mi istražujemo. Da. Na ovoj stranici ima skroz ovako razgled, ne možeš ni preskočiti. Nas se Japanci vole baca preko pod vlakove, pa moraju zaštititi.